Undi musirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku mupaka uhuza u Rwanda n'icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Rwanda, aho yageragezaga kwinjira ku mupaka arasa abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bashinzwe kurinda umutekano wo ku mupaka. Ibi bikaba bikomeje kugaragaza ubushotoranyi bukomeye igihugu cya Kongo gikomeza gushotora igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Bwakeye TV News, ngushimira amaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Bwakeye TV News, ariko nshishikariza nawe turayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Igihugu cya Kongo gikomeje kuzana ubushotoranyi bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko namaze kubabwira ko umusirikare wacyo yongeye kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ndetse akagira ubwo araswa kuko yagerageje kwinjira arasa ingabo z'u Rwanda zishinzwe kurinda umutekano w'umupaka w'u Rwanda. Ibi bikaba bikomeje kuzana akaduruvayo ndetse n'umutekano muke hagati aho ngo mu gihugu cya Kongo, aho ingabo za FARDC ni ukuvuga ingabo z'igihugu cya Kongo zihanganye n'umutwe wa M23, nubwo umutwe yarasabwe guhagarika intambara bitarenze tariki 30 uku kwezi. Iyi ni Bwakeye TV News, gushishikariza akomeza kurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi by'amakuru aheranye na politiki, imyidagaduro ndetse na siporo. Ndagushimiye wakoze subscribe, ariko nawe utarayikora ngira nti nyamuneka uyikore kugira ngo ukomeze kuryoherwa. Bwakeye TV News nakagaruka. Ciao.